buti omukazi yakikuba yakigenga kaka omukazi we mwene kyapangisa kodi mbulirwa Nsange gali ga musaada amaka ga mukazi ga musaada mukazi yamukuba ya kikalinga atandise okubonaabona yamutambuza nzina ndigulundu kufumba miryango obivo yanga batuuka wasaawa 2 bafuntanagana kwafutana afuluma nabalingira nti nakanti ayo mukubagana omusoto gulingira nigubangu gyokumode wabona gwani komute guti niwe kafa mango nogwayo osigala ko gutya bekigema kuve bale kunsika magombe balinga bansikayo tijja ndirayo aye bansikayo kabiri ndirayo ubireke katuna kaya kakoze ayenga bansikayo nalingireyo eno YY media yaida baka gwandi na isan YY media moyo kunuma abantu bagatusema bye mukola lienda kundita eno YY media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busede omulungi ali kwa YY media kyabe ekyokola okuba nga otugobera kitwisa mu amaani nasaba bayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe like and share our videos insi ya video sigira oyo mwene era owife tijja kwerabirayo busede mubikado ngawe muri kumbona ndize ko kweno wa Mwami George mwingire omusaada yatugire nga tuyamba abedi embozi ya George twamutola walaino George yali yawaire mu isubi twamwagana nga yafuka maskini ngezira muyamba George yazala abaana nga abazaire bona nga basubira nti abaana obuli amubukulu nabali muyamba wabula abaana bamwefuulira era abaana bamuvuira kwa maziga nga benda kumwita otwatukira owa George nga takategerekeka era nga nekyalo kyamutola ku ebirowoozo nga bamweta nti oba mulalo George yali yasiiba mu nsiko mu mabaale eyo nga je yasoza ku buku ide ya kukyalo yatunda yafuna mu ekyokulya kuba abaana be nga tibamuyamba twatandikira okumuyamba nije buli eno wendogera George twamuzimbira enumba twamuwa amasanaze twamuwa tanke ya maadi era nga eriyo omukyalo okuva mu nsi ya America amulabirira ngono yamufunira iduuka ku kyalo kuno George aje yanona yemmere nga omukyalo akati ajja kumulisa paka George oba oli awo Katonda gali mwidulira oba mwene omukyala Katonda omwidulira so eyo ni George wabula najja okuva wano nga George tali mu mbeera nungi nga alina ebimuluma nga ali kwenda kukwamu ebigere nga alina ebintu ebyazimba mu bigere omwo nga takatambula bulungi namuga ku ssente okujja mu idwaliro so twidi wano atukobereko embeera eryetya ku ssente de twamuwa n'okulya biri bitya iduuka bakamuwemere George ebikuluma kakugemereko birawo baba bida kuwona era najja ubidanda binaku yasigala balance emitwala 2.5 wajawa mpungwe nairaga no yo bulezi mbukule setatufana negali bunali nga iwandika nachuka mu katono wajja mu empungo kwidanda bebigere bali babisobola obule nga babisobola yali ka busobolera bigani yampa ku tube amakenda packet dali nana akolesako kala embera yake endera muku yali yamani yake endera muku impungu idwali ya government oba ya nanyini ina jamuli ya nanyini baga beyi twaja muri ya government beti aja muri ya government be nono kugerusuga no wantu ayali wa pichi ali wa kumpi kumbana iba no wantu ala kale balance wa mitwala bibine yasigana ekitundu edodi mutwalirali dikayo kuwera wakafuna kuimeka nakafuna kumulamba na kitundu eri wakuyogumpa ndire yo mayo akabanda ako dona odisira bakusubiza basubiza so nakuleka no oida kunkobera ngo oida kubindaga so kubireke nakulega
kodi wanko botolo la midowa byali nga bizimbye bifulimeko bulisawe no kasoko funo bwidandabye embere lyetya eyo midowa gifuluma gikai kufuluma ino giringo obufunzo bwa kagema gansi awo era gisiga ino but treatment ole yakuwa musawo yakuwa yaki obwidandabye yakuwa bwaki yamba makerenda ni tube yo kusimula nga mukenjo okulambala kebigere bikaze nti wakolesa makenda ye bisigala nga bikaida bisagala kebikaida yabanga byakukolera zali ndowooza nti idagala lyo okufuna binabanga tibikaidira yala nga bigolole ebyo bikusumbuka ebizimba mu bukavaamu era bisiiga byakola ebugumu byasiiga wabitaba kumulira oti ngo bulingo obutiko bwakafukumuka ku kiso obuti buzisa mewa myuka oti musayi gati nakuba tube eno yena zekensimbula mu ibankuba nereta ebintu bino okusika kabiri okufulumya oba eyizayo kyandibala nti eyizayo ayikabi bifuluma buti bufulume zali ndowooza nti buluba ne yali nungi naku akasente nga ndowooza nti oli kujja ebuluba kuba ebuluba ekola eno ku birwaire ebyo baba najjayo okusooka nga bunakukobera bakoyita emyaka nga 3 oba 4 najjayo bankuba buli wenja nsasula treatment buli wenja nsasula treatment kuba eluba nawalakizayo ku muganda womweno oyo nga tusasola ekifo kitya kikikayi kito kisima kya musanvu bonaera nawuzanga tu bakasasula ekifo ekirala najjo tukanga balance yenjena itali kunga satu gale ku idinita gale ku tikiti gale ku dokita kai eyo nkubirusu gatyairayo olwebeyi buli kujansa sule runa ku buli kujansa sule kitegeza nabanga ndikola ku byabo nabayi kufuna mutati kola ki nalikero okujja inara bakano gaba ebintu tutu bityonga wona wede bya family ngabo nga bwe nkuwera kukuwano uli yankuba uli ati bwe bya family daime bino naba kubifwa kwino na sawa ya buti ndiko isedagairo tubwe wemu mtu ayini balance we so abwida nabye bunawayo nga towonyo jakola ki ndakugira ku kinabaawo kitya ekiribawo kyona nja kugira ku ekyo jabivaako eby'eddwaliro bikasobola okuba nga byagaka bigana mba tibivwako kuva muko eby'eddwaliro mba tibivwako ebyo emiddowo egyo ebintu okusiba mu bigere byajasi byanankani ebyo bya bulwaire bwabasawo busobola okuwona bade ekituleetera ebirwaire ebindi okutulemeraku buli kintu kulowooza nti birwaire bino bya kinansi obulwaire obwonga nze mbona nga purely medical bwaidwaliro myaka 10 ndi nambeerwa dino 10 naddo munsiko omwo nga bana ukoberera ezo nembeera edda yobero ja mu idwaliro mbe olowooza bonawona nga tujja mu idwaliro tubonairayo bwene mbe so ife abantu twena twegayalira n'obulwaire obwo bwajanga bukola ki olwa treatment no tinikyo ebisoro biga bitono olwokubula akasente akabikolaku kitegezo ekyandiise ganse kai kyongera kulaki oba ngo kukipika mu olikubaje kene kijanga buje nono akaja kuwala ati mama kabiri ngabize ntya nagabiza akabafu enuso olukumi ngiye kumidwali ngula makenda Zadinga kisinga kutwita mu byalo bwavu mbeera mbi akasente nfuna ntono oli kulowooza obulwaire buli kuluma kaya kujja ogula bando otwayira omusawo wamala wakoba oti kambeere bwenda bwene buli kola ki omuntu afuna obukyamu kubulirirwa kasuubira kafuna katono azabana kagabizaamu oli kubona n'embeera editu nga bwena bwokidye fwasi tebyasooka wano bityo nasigala nga ndizenga era mbuti ndizengaye mana kurusu ganti nsaba omusana katonda n'omusana obwire tidi kale katubirekere katonda ayi mwe bayikunkuma mwe balera ekyo n'okuba nti singa ndi mwitaka dusoga wemba sona nsigaize eriyo yalitya oba n'okuba nga fulunga n'eriyo yali mpwere kuno eiwandagana nga n'eriyo yalikozeki kiri mpwere kwerugulu kokujja kwano nga mbuyikita bwanti nenunga edaza nswe yewere kweriyo solo kubanga okwida kwange wano ndina kinene kinakola okukyusa obulamu bwo kinene nzira suubi nti olwo okuba iwe singa ndi muziike
kina ndi balina essubi eno singa ndi muziike aye mwebale nga kyekikuyita era wali twakwagala ng'oli weera Katonda ne yakuuma mwandagana kendiwo aye ngaitekani kuba kulya kukyolaye nga ndi akoota imwe mwantola kwakoota mwanta kukireisa twina treatment yekireisa twina okugita kwakoota omale nakwimeka kitufiire kika n'okulya kwona kwali kukufuga nga nzirira olunaku olwo wantuukirira olwo naye nesigaza obufulu bwange buna kuli munitu supu kendi kulotu akabafu akemazi okola okubada ndi kufuka kasana kapalu kenjiye memba mkandi mpaya akasente akaibafu nje mfune kwa kota ya chada nga numirito obufulu bwange bula bwasigale mu ngaivwa ajo kubanga bichi ate ni mwana ya malambo yali yankavwao ibwe nkukolera olugambo iwe mwana ozumira yakafwa nigena nga niko kwanu nanke anga n'obunu bwange obwo obufulu bwasigaye mu buna anga ndoza akoze ogusibiro andira kuno tikatana akobati ati amala bisandi mwana amanana ndikuwobya bya na sigazo tufu nasiri wali wankavwao naka bwana watu kamunjese na nidigwa kudijagwe mitwala ebiri Katonda atimeka mwino yoira kuyaba mu mberu edo yava wano nga inisere yabakuwa Katonda yaba nga mubonerezo lwatukesera damugwako budagwa mu njire eyo Katonda ati yo imasente yo imechokula nomale kubuleko wati noyo oyo singa ita mama oyo ti wandifulime tinicho tuba na sente kumukanda wa Amerika wate ko idunzi ali kuitayo mwaka no mwaka ali kuki kuitayo kali kadigwe tuno tukobereko ku mwana naze wange ali mu USA twakupangikiza emmere twaja kuiduka tasulayo amukyali asula myezi mukaga oli emmere myezi ijja kweka tasula edindi kuiduka emmere bakuwa baba bampa bichene da bampa ni dozi najere ido nafune afukiro ya maido biliomo nafune chade kilo 5 ndeta kuchada kilo 5 ndio nafuna kuno sukari ni sabuni babimpa nzechemba nenze bakolachi bachimpa kuba shabu wandike akasente twamuwa kasi twamuwa namuwasene da myezi mukaga kaita omukerede yasindike sente kuisimule da myezi mukaga so nifo tubanda iduka niwo banda ogwo gwa kujja kulya myezi mukaga emereri eyo bakugulira baba kansoka tofukamira soko otyame sindi myezi mukaga diri eyo nemitwa ajina wulira kugira ati basindike sente nasindike sente aye no iduka yaitadibwaine yaitadisubira omukali yamusindikire sente da myezi mukaga mpegano owaiduka message olwaida yaita subira sente yali alowooza ati tujja kumuwa sente bada mwezi mulala era mwene lwayinga ku message teyagifwako then ngono yakali yako mwezi mulala naje kubona owaiduka nga nkubisimu ati muna akasente nkali kufunako ndi tebakusindika ku kasente ati yakusente munafunako ku buno butonotono buti nabutegeera omuntu ngati abe mwangu nti mukyala yasindika sente da myezi mukaga zani message yampa copy ndinayo nga yasindika ku sente kuisimu lyo yakati oyo muyaye ndi oyo mukyala timu yaye asaba kwanga niwo oli kuida mu buki obuyaye nakuba nti nkusaba isimu lyo ojo ochekinge ko mu mobile money anti jo checkinge yakati kanje nchekinge kuba natola ko kwa mitwalo kodi ena yaji okuchekinga ngayagana kifuluse kyesente kiryoko ngekibunga kyesente yakati mona sara diri kuno ningi abekyala atakaidona abekyala bamusireka nesente kwisomuli agatidinga message idi ana kyala aina kubandi bane kyala message aifa abekibuga ngeri yatweda musente aise mu bukisero olukiyiriza niwo banga ozira kusubiza akusubiza akusindikira ku sente era okuboti yandibanga eri yedi ko sempwito dwakola ki so muzeye sente omukeri yasasula mama yeye baliye Mungu amwidite so yongera okwebaza mami buli kagamanga ku kaidenga nze ndi mukasirengeta lukasozi
Kaidenga yendi ndikagama kaidenga yendi kuba nzage nsubirawo nawo nansubira ye mama eyo mubula muni mububi subira yani mama takaswa kunera biraya neta kubyawa byawa isando lya kisuli muki murugo itakane tolako tacho kuido okunzirika era mukakafu okunzirika ebikola byayi kunkolere bino abutu wanoli ebibobo byona oli emirundi emeka lero buti emirundi ebiri ekyo musane kyegi ate okyusa mutya mbe chado yentiro okolesa nemmere yo akawunga temugamagana akawunga temugamagana amatoke chado yo bana mutira bintu bimeka bibiri ayi bando yo mu mwezi muri amulala tisa tyamukuliramu era ntira kunna no kiro kyada kiro 5 n'amaido ntyo sabuni munani busukali obu ntyo mpola mu ngeri dange isukali butisane bakuwonwa buti nja bampa ekiro ya sukali bafu kiro wemba njikoyo bampa ekiro da chada 5 wemba nkobye kumera bampa 10 bampa sabuni yafu omutera nagwo wemba kwemulambira wakola ki bambaye akaniri yako baba kokobye kali kabungula nyamu ku abagano mawo sented namukwanti we kali sendo ati sende basindike ku sende ati kayo kusende olupamalo sende diti kandi kubana ati kodi ana munana kodi byasigala era ido bonaje tyamu biza ndimona kasente katerera kwe buzanga katerera nako emitwala no munana twabala buli naku twabala buli mwezi emitwalo 8 omunana emirundi mukaga tena je emitwala no munana teje bamusindikira wako emitwala no munana era neji twabala buli naku buli mwezi emitwalo 8 bamusindikira kusoma emitwala na emeka na munana tuba twamugemye emeka te mukaga ntiye buti embale eyo mukyalo niba na ifoto bagema mpola tusikabusike bigani do bonaje ne abiro kumbuza nti Uganda sente de daterera ditwa itutukwe kuba esini ndali ni tinjo ate diri kuli wa kuntu nakatbe nsubira yaguzirike nakanti be ana no munana tidida nti sente dada kule tabulete de myezi gino ebijina ngalo nti ano munana edo ekyakukobali yakobali nga tulikwe unishe sente inumeri tibanga byatera yamva bitira Mbabitera musanufu ino enva kujja ikuiduka enva kusokera kuiduka na makanti buti ali obuzi bati baba nawo omuntu wangali emere esente nawo nadi bantu kutambula nakanti esera dikaliwo ali baba sente dikali emyezi dikali mingi baba mwe balukuka soko tyame mwana wefu ensi eno baba kyotalo uzanga omukasa musadu kufuka omukazi musadu webazanze mami yo webazaba kuyamba bali opo nze jasi ndiwo ngo omukutu ogukugemaganya nibale baba wange mwena tida kwa ula wona nkusonya baba wange kigambo kyali kikoba ira nti mwena bigano iwo limugereza wange tindi kyo tigwa koba iwo mugereza wange ni iwo mutemo yendi obo butaliki omutemo tindi kyo ndi dikibakuwa bakuwe bino ndetera kwekirala nkuba nti ekintu kisigaira otaseno kuulya kwekala nako bekigambo ekyo iranti okuba oti ndire mbigane ebintu bino nga bimumpa iro bulamu bwona buno kuba nti kenkaliwo obukemba n'omuntu kenkanti kabiri ekyaba oba buli gemba mpugumo bwenti kino Katonda yakireta kiki nesawe abantu baidagano mutabane omukulu n'abandi baidagano bacha abaliwo oyo mukulu mutabane oyo kwendira yena akaida kwanole aida kuniga no bulungi ngakoba gazira ate bwagaya tuwaja kubuwayi aza kyankoba azira omukazi yaleka wakana atwira akana ako yakandetera wana nze ndikunondya ivola nge ndikulongosa ivola ati kaka mwala wabenga kwa ongere mnongoseze neibwa nto buti ayenda mfwe oba mbone ntya tibukyali kubona magwembagala ntoni kyo kai buti amaze gampwere kundize ku perfume wenda nchembera daifune dere italenga buchi so buti kana kwata nko kufuna emere bulina ku sukali no sukana buti mugala yata nko kwiza ko mukwana tawa wano avwana ubuti tuwayemu ko akataye kaba ku munwa wayagana kendi kunwa tunwa ayo ko anti nga muzeyi wona tukana nko mufumbira ngo mugeni bemba ndi musirunti lwachi be baba mama bali womuna be banjere mangeri gwanaki kangari kwa kagerako
iwe okundagana kusaawa etanduka ndi kuno omwenge none nze kumuna nondagana kenguzo gwange nompa gwensanga gwenkukola tinekyo igana okubona munda baba nakuwaira nga bukwali eira neira obusaawa eno yaenda nkubaita fwali mufwe mbukugwaita kaguno pigano chenziga kumukwandi walo yenda nze mufwe tinekyo pigano singa wandidiga nongo wali yenda nze mufwe singana ku wandidiga singo waya nani singo de wana watamwe ikeza era wandokezamu ekirungi kikukulire obone ebintu ebindi omuntu tubikola mu batamana totegera mbere eyo nga yoli kwenda okola ekibi embere yo nali kuyamba era baba wange cyo kubi nicho nkubona nga omusaada omubiri guli ku muzimbwe wala kagala ngoti amango oluda luliere wabona katonda w'amaani bana baba wandagana ku lusozi wale mwale nitwanukana n'akabubuko butyo bubiri wakuboti timula lwoyo tuwakoba nakula natandika okugondoga ndikuguna nakabasa n'ekifurusi kyange olati ayina ebizibu etimula lwayo n'ebizibu byekyanoga wanamu twatuuka ano olikudaganiza abitenda ku ntono ibiri wandaga omukwano wandaga obulamu bwange bwebuli wabutolayo wabutandika okukolaki okune nasaawa yabuti omuzimu gwange guli kwogera ku emagombo bubi ayinza obubi bwenkwogera ku nzo nkabona tinikyo tisuubira n'okuloota obuloota nti nalosaka nkudiregeraga oba mbadiregeraga bikigemaku iwe wasoma bali bona basoma kuba n'abataano inagaku ekalaamu yanusa 18 wazira maybe omuntu abikola kabikolera omuntu owakola ku kikye tinikyo nsuubira kubakolera kuki era nkidigana obwenfwa mama yasona okuweza ekyodo omukyere 15 oba ebibiri yataaku n'esente wa mitwalo 3 anadijja okula mulume n'akasawo ka sukaali aye ng'okyagaana nga mu famire eza nasobola kuba ati ntola kiro 5 dikole ku mulumbe abalezi banwekwenjo buleke ngezira aye abalikola ebyo mpisa butonde nampisa aba bazaala bibaako kuba eri empisa entonde wataaku niba kuzaala empiita wageza ebintu bimeka byakugasaaku aye imwe abalikolaga ninze empisa daimwe entonde mwataaku obuzali bwabazali baimwe ababazaala emirembe gyabanga giyamba omutulunaki n'omulamu aye nze nzira buzibu tiayina buzibu makamu n'oyo omwana muto myaka gyange oyo mwana wange wakubiri aye nzira buzibu aye fiitina munsi muno nedikuleeta mumaka g'abantu ki obuzibu toka family era abaana ati engemagana ekaali kwirawo na mwana nti mugemagano bazira era tisuubira era tyenda kuba omusoto ogwo ogulingira nigubanga gyokumoode wabona aguwanika omutwe guti niwekapa mangu n'ogwayo osigalako ogutya ketugufiire ogutya wano wakaaka abitawo abitawo takulamusa ekyo kifu ndigule buti omukazi yakikuba yakibingagaka omukazi we mwene kyapangisa kodi mbulwirwa musange gali ga musaada amaka ga mukazi ga musaada mukazi yamukubaya kikalinga atandise okubonaabona yamutambuza nzinali ndikufumba emiryanga wivo yanga batuuka awo saawa 2 bafuntanagana kwafutana nafuluma nabalingira nti nakanti aye mukubagani nimukuba nti mama ndise mwoyo mwetivagano yamutolerawo yamutambuza paka wa baba weeyo mbu yatuuka yamugema yamunyweza bulungi yamugumala ku kimanteka yamusika eka yamwiza omukazi bigana omwamukyalo olwaba n'ebyo omwami kakola ati ekiro kiri omukazi amaleka kajja kupangisa luuyi gulya asula ku muti ansawudifandita oba asula kuliya omukazi yakuba omusaada yamubigani mu maka biriyo mukyalo ewe ife eno biriyo yamukola atodde atenduka kuliya anseekuba nti tamugeeku nikuliya kwawagala odatenduka kuliya togisulemu enumba yange kuba wagizimba mwene togisulemu babikola omukazi nenumba akuba ati tojja kutenduka kuliya kikoba ento olikuba nebigambo bifaanana kuliya kwata kwenjiza mu numba ye
pagano omukazi yajiwa kumukubanga mutawane wo ngatamireko aza kitu kyanwa kukikubwa atakutanwa kukikubwa kyona ali bwawo kintu tukikyo ali n'obulwaire omuvira ku mukazi nti munafu omukazi amukuba tunole omukyala yendi kulengera ali mulanga omukyala haziramaani bulungi kakuba musaadoli nti olwena atya kula atyo ali nga muwesi yakulya muki iyo okulwana etaidi ali bwawo atyo so butisaawo eno mutawane we yajjawa mpulyambo yapangisa kodi jiri yavu eno ku kyalo ko yavu mutateka n'amaka yatayinka okuwaba yaleka omukazi munembo abaana ab'omukazani amulabira omwana omukazi yada n'omwana we mulala nono yazala wokubiri oyowokubiri yazala twagulika mama waife twaziika duzi ali abo yabasengula yaja nabo neyatwala musiikira memwene afuna okutambula okujagala lowooziza obwidde obuyaiza kitegeeza mufunze nkanti omuvuka gamaka mafu okutuuka okulumuka mu maka olw'omukazi otitambisa bulungi maka maki omukazi yagizimba wamusenga nti yazimba enumba nti ndakugiramu abasaada be kola obuyinza bakutwale ku poliisi kokubya olugumaye nga bakusibaye nga odakwira otenduka muki kale olibona waba ni babawo ndowooza ngo ye awogamagana kwali kuliwo wagati we niwe ensonga eyo tudda ntuusaawo yandibere nga omukazi asobola okuleta yadireeta eno ensonga yeiwe oba nimwena ye noyidde okuloperako wakati baba biri bitiwaba nga obaterekeza amaka abuli saawa eno zirangira emuleeta wange nentambula balaba na miliyoni azira emuleeta wange timwenda yate kubandaga kukopi n'otulejo toyo itwagite ebyo nani gambo twatatoyo mu nimiro nimpula lawo ndike yokerwa nakuba nkole ntya nzire toyo njizire ndetu omwami mukenti toyo njizire mutabana wange mukazi wange era bakamukulewo kona kuba tenda kuntambuza bintu bikyamu kyamu atekeninze mwenega kati nicho nze nekitibwaka omuntu nga tofiira omwana osaba na idembe gaka taba naiteka ku kintu niwaba n'emotoka 10 kidiza kumbina lya mwana nti akamadayi na yagula neno ngadi kuba maina ga muntu mulalenda gane dadi tunda dawa uditisi atambula yaja iwo mwana singo za ku myaka 18 oli kuliya koza kyoka mwenda kuno mu babu yatukobiranga ikaitwa za myaka 18 mu government ezaki baba ucho mkamwitaga aye bano muzeyi nkobere nti efuiti neri mu bya eri makoma etuso kuba makaninji era giraba fuiti ne mala abantu waka ugaba magomba na ujoke kanga myaka 3 nga za magombe 8 olwaki olwa fuiti ne yabali mu bano inzira nechi ajokundi tisa era kikai kindebesa kandogoze ntu katona akali ya 10 fitina tinicho manzi fitina ere sobuzi maka gabantu omuntu ekinu ngati kiri mu numba yitayenda kibewa muganda we ainda muganda we kufwana yena baba kuleki mugana otenti andi enzaide ngabo no bukasabo ngakwaga no munu no gundi ofukere sukani ebindi okule ayanda lwaki abekika buli mutayendeza mwine tekiri wano wonga yentambula yayo nambonanga abantu okubona abona okusinga kuva mu bakika amalogo ebiki bina byone bibakika nabakolaki ate mamwe mu mulala baba we mu mulala ayibone akavu yakayikutugwa mu baba we ainga wojo kibalamu nga buli muntu amodenswa gadisi dokolaki okujja iwo omwana waze okwimira ku magwe nakalinda kuleta jambi yankubise bisemu woba bagandisa amayi nawe yeno omutamu wakati oyina omwana omulenzi okoti nzira tinicho kuba takwendeza mirembe adakufula ekiziga bizigo biba mu kikebe ayemberedo mwana yaje yapanga wena makuni yade yakukolamu ebidiga no yakutola ku bintu byena bya baba aje babitunda bagabana munabere omwana yakubaduzise owemba so wena bitu miswala mukaga baba bakusena yamukubemba so tuyakumba tubakubako dimbi jakubagano olwafwa kalwambikada embwa ne yamuzula fitina ereso buzibu aye bishigama kumwena mwena bemba na kunibenta banaku mwebale kwerekereza mwebale kuba na mwoyo ogwo
Katonda abongere ku emyaka baba yali abagabira 5 abongere ku bageze 10 batega nusu 10 divuemu 5 batega nusu 10 muvuwe milioni 4 abaawo n'olinya abaira abande sente nga takamuwa amubone bwati muna obusente bwefunafuna amukubira kasimu ati babo bamama kasente kaifuka kano. So kyolikoba bana abantu abakubeererewo okuwa obuyambi okuzimbira numba okuwa emmere bakusingira abamu kuba ekika kyo. Baba wange okuza kubuuza sayini yene kuzira baba ekyo nkyogera nti ne bamama abafamire bakuvaamu nkyogerera ntya era wegana sano nga tibituufu tibansiimisa iwe tyakuba nti muwala wange edano mulamba ekiyindi emiduka lya oluso lyamaka nona kwatuna n'obukale obuti yaido myaka wakoja omwana wamwe nazandya kwati yamalira ina buko ya mukaga yaje yasome kosi yobusa ai natuka nandaga koja twakubona ku isimu eyo nti mwamba nati ai twakubona nti nani wokobera ati ninze ati nti koja mwena kubona nze mwene obwo ndi kumunonya kwenda kumuderega ina ko anti dama derega kubole yasoma yabitiza ti dama derega adakunonya mangu amfune nanjya mukuba nti aya abaliwo bakubonanga tuli kukulaga ngo oli kubona abona nana njya mbuza nti abaliwo kiwakakuba otyo yokojanga mama wange kwaira nti abaliwo kina njya mbuza kitya kira kusalabe kutugere bindi nti bakukoba batya atime mwamuleka yadaga atyo ali kunaba imwe muri eno kirali njya mubuza baba Nelson yedogera ingo yali idiye ko kuna kasawo kakawunga yakali nakubona mbeirenga nkuleta ile dada wolo okwiranga ni baba wono okwiranga abanzala butire dana kulaganga yakubona kwise mungo oli kubona abona kyonka yakuletera kuki wenu se 10 ekibiriti tiya kindekera anga kumukandala eda kukakasanga niwo obona abona ibalaga nsirani emyaka jenta kabalo bai 15 monsikomu akaba sakale kinainako iwe ndetire mbasa yeri omwe akatono kasenene monsiko mwana yali bana baliwo mulusiramba ko bandi kodi omwana nafa abasigala babeta batya kodi ayo omwana wange yafa nasigaza bintu owasoka singa imonza lodi tigaza byana olali muitaka flat totegana obone wete mena kuna amaziko ziramba oziratoyi aino wandi bairo omwana bwenkoba wosumira kwemiruka baba wonga baba ina abantu baikuwaya wakoti ndakwete jambi yankutemete ko gire mukalimiro kanga kamogo ukutemate manze mama we yori kanga alya namazi yali kemere kigaidi kinemere namutumya kaniri yakwa inobwere bunjina tambulanga dabundi abwano nyamata gamba bandagiro bwezi nalemererwa natwale buluba natunde mtu abinetano nga bakati je omuga amata gembwa batoni muno mukutu muno mbwatumbu batobelezi batoni amata gembwa ononya embo yali yakazala ayo mone embwe nanoni amata gembwa navuga ndi kugali ganema katika mimi abasawo bonanga balutaku ebintu bakalubiriza embero yali mpyake eno aye wele muki budi kayo tuli kumulwa amusomesha kakaina mugaso tukabone buli muntu ati mwinjiro okolese embase emyaka 12 kawanako buti kokolesa buti neyazikwa kale neyazikwa buti bwezikwe kale George obaire wakaira kali kulya kyamusana ndikuja kutakwizwa so senenze mbe ndikubita mu byanga nakandi kanchekinge ku George eriyo mikwana gijiboko jenkoya zidio bitakuya George watulaga George ali mu mbera ki so nze ntwala ovunanisibwa era ntuse kwano so byovo kwa yako kuninze ndi bana bali kuja kubibona bategere mbera yoli mu George babaye bekigema kuve bale kunsi kama gombe balinga bansikayo tijja ndirayo aye bansikayo kabiri ndirayo ubireke katuna kaya kakozebi ayenga bansikayo nalingireyo mu butemala buvunazwa no bwe bujo kuntwalayo ki amangu bekigema kubaka ati kisoboka katumusikeyo tumuize kundala buti bantusikayo ndi kundala
efuti kabiri dijo kuwera 12 nga kabiri mama badaze ninzira kaiki badagirira efuti dinabwa mundegale yo baba wange dimwantula yo gale yo bone yo gale yo okufuruma kungulu kuno kabiri. Okay. So envu ojja kusala ku kyo obaka yo kwenda direko envu njadi tola kuno wayo no kujja nsibiro kujadi tola ku nti era baida kunkati ya sidi nga George agale fuka igaweze kwina batera okubinkoba baba ego ni kujadi tola kwa ogeno kuiduka ma mukobo wao nti kasabo nini kali hapo era duambira danga nga kwidi ntyo nje mungeri mpula ina kudino bankoba ngena komati muzee ada kuidanda ganera kibonega makundi mbi ulanga bikwenda kumenaki eiteka era mbatidu baba kosola kudino muna kudera wenkulengere kunwemba ndi kusondole evani kubona kunti kwenti tiri kuiba baba bana ko ati mwana yego ifeshi nti ndikuja kale saba ndakubitereza wow nse ndikugola kaita nkubo ineko mwebale ilala bichigamako abali mu cabinet yako mwebale ilala okusobola mugo ngwesa ino wakutuka mamba kuwa singandi magumba mere muisanduku na nifune edembe banta mu kisanduku nti tulikuwerekera kisani kitubye kinicho asinga mamba yampa kusinga magumba na gali mu isanduku mere ayo sawa no baba nchogera nti chama chafuke chimpana oyo mutabana wange ali awo kimuganda ngo mutabana wange na mwana we mbala munamba imeka ibiri aye bantu babino ejafuka mutagiri kwenda okufuka kalero bana kabiri okuida yendi abechika bachika batyo twatona mubika bitye ebiri ezirayendeza mwine ezayendeza ya mwine ko kubaibiri kube ai bano basiru tenda kulimba ndi muganda woyo ni mutama ni baba woyo tija kulimba no yali kukobera akubulya kenwe aino okumpakana kuba tulukoza musango tinisho bantu abansumbu obwongo ngabwe ndi kusumbula ba mama bokuntereza buli kanome bunabo bansumbu obwongo nagwanga ni motoka ntu wabikadere hali katona inentegekade so ndakwira olundi tuwaye muko kale twebaza bakwawa media bambinga mutubona twebaza abajirenga babawo olwa George okuyamba George akoba nti ngoyitimwe obo oli agasola kuba ngoyi saage nazirawo kuzira kulinga olwembera yali abitamu nti okulya kwali kunafa buli saawa eno okulya emmere ali abulungi yeigutana omubiri gwirawo tobona kitibwa akirize imwe yakati katonda w'amaanyi so mwebala abako kyemwakola okubona nga mutusobola mu bwa George mu muyamba abambe katonda abayirizeewo eno YY media yaida baka gwandi naisan YY media moyo kunuma abatuwaga tusemba byemukola lienda kundita eno YY media yaida kulema subscribe liking sharing